Kroz prizmu Bosiljevog viđenja duhovnih i srednjevekovnih istorijskih događaja srpskog naroda povezanih nitima epskih stihova, muzejski savjetnik Radovan Sremac široj javnosti predstavlja novu izložbu pod nazivom Epski imaginarijum Ilije Bosilja. Iako drugačija od dosadašnjih, izložba se uklapa u slikarski ram umetnika iz naroda i posmatraču donosi novo, dublje tumačenje jednog segmenta njegovog stvaralaštva. Izložba se zove Epski imaginarijum Ilije Bosilja. Mi smo pokušali, potrudili se i mislim da smo i uspeli da prikažemo jednu vertikalu istorijsku i umetničku i duhovnu od srednjeg veka do nas danas, a da tu vertikalu prikažemo kroz stvaralaštvo Ilije kao neke najboljeg mosta između nas i prošlosti. Ilija je čovek iz naroda, običan čovek, neškolovan, umetnički neupućen ni u kakve krugove i ja mislim da je on idealan pokazatelj kako narod doživljava prošlost, kako je percepira i kako je prezentuje drugima. Tako da mislim da će ljudima biti možda malo i čudno, svi znamo prelepe freske Simonide, Marka Kraljevića, Cara Dušana i onda kako Ilija njih video. Mislim da će biti ljudima zanimljivo i da će biti poučno. Izložba obuhvata 26 slika iz našeg fonda, sve su slike Ilije Bašićevića Bosilja, a slike smo podelili po inspiracijama tih slika. U jednoj prostoriji se nalaze slike koje su inspirisane freskama, u drugoj prostoriji se nalaze slike koje su inspirisane, u drugoj i trećoj prostoriji slike koje su inspirisane epskim pesmama. Ilija je oslikao nekih 15-ak motiva iz srpskih narodnih epskih srednjovekovnih pesama i tu smo nekako kronološki se ne uklapa, ali tematski idealno bacili smo Gračanicu, Ilijinu Gračanicu i Gračanicu, pesmu Gračanica Desanke Maksimović. Ilija je pored svojih slika našem muzeju, odnosno opštini Šid, poklonio i 50 radova drugih umetnika i mi smo i od tih 50 izdvojili dve skulpture od Đorđa Kreće. Jedna je skulptura koja prikazuje Miloša Obilića, druga skulptura prikazuje Arhangela Gavrila. Dakle, tematski se uklapa u našu izložbu, ali nisu Ilijini radovi. Htjeli smo samo da pokažemo širinu našeg fonda i koliko je to u stvari sve različito, a sve apsolutno isto povezano i univerzalno. Prisutna u Muzeju naivne umetnosti Ilijanum pozdravila je direktorka Jovana Bakajlić, a izložbu je uz blagoslov arhijepiskopa Sirmijskog i mitropolita Sremskog gospodina Vasilija otvorio protojerej Stavrofor magistar Jovan Milanović, rektor Srpske pravoslavne bogoslovije Svetog Arsenija u Sremskim Karlovcima. U Srbiji je umetnost uvek bila raritet i u nekom istorijskom toku koji mi imamo, gde je negde upravo Srpska pravoslavna crkva, da kažem, narod, ikonopisci, freskopisci, bila je čuvar te umetnosti po hramovima, ikone i tako dalje. A ovde vidimo da je u tom nebilavalom i vrlo izazovnom vremenu jedan čovek koji je prepoznao i dao odgovor na identitetsko pitanje ne samo svoje, nego naroda kom pripada, tada na jedan vrlo interesantan i zanimljiv način koji je bio dosta prisutan nešto ranije, da kažem, početkom 20. veka u zapadnoj Evropi posebno, da je rešio, da kažemo, da svoju identitetsku priču pretoči u stvarnost ovih vrlo zanimljivih i interesantnih slika koje čak bi se možda mogle tretirati nekom vrstom nadrealizma. Ono što je posebno ovde zanimljivo jeste da je njegova slikarska delatnost, to je čitav taj opus, vezan posebno za tu epsku stranu naših pesama i to upravo na ovom prostoru koji, da kažemo, preko Morovića i Višnjićeva jeste zapravo mesto gde su nastale naše i čuvane naše epske pesme. A s druge strane i taj njegov biblijski opus koji naravno ovde ne možemo da vidimo, a što ova čudesna galerija svakako čuva u svom fundusu i verujem da će se i to naći jednog momenta na izložbi, izloženo. Dakle, pokazuje i to da je on bio sasvim lucidan da u vremenu kada je ustanovljeno, pošto prvi astronaut nije video Boga, kako je to govorio drug Hruščov, da Bog ne postoji, da on biblijskim pričama tumači stvarnost svoga života i života ljudi oko sebe.
Izložbu svakako treba pogledati i ono što bi bilo jako zanimljivo, to je po nekom skromnom mišljenju uraditi još neke analize i ovu izložbu pokazati i široj publici. Jedinstvenom umetničkom doživljaju epskog imaginarijuma Ilije Bosilja doprinele su recenzentkinja izložbe doktorand Marija Pokrajac i dizajnerka Nataša David Iskrenović, koja je celom prostoru dala poseban vizuelni pečat. Izložbu vredi ponovo pogledati jer u svom sadržaju donosi iskru duhovnog, likovnog, istorijskog i književnog nasleđa srpskog naroda.